70. su bile posljednja granica mehaničke slobode. Prije nego što su propisi ugušili motor, čelik se oblikovao od duše i benzina. Ako imate jedan od ovih 14 primjeraka u svojoj garaži, posjedujete više od samog vozila. Imate stabilniju financijsku imovinu od zlata. Nemojte pogriješiti i zamijeniti ih za šaku novčanica. Ti strojevi su izjave principa koji se nikada više neće proizvoditi. Nakon što odu, nemoguće ih je povratiti, osobito sve one koji se pojavljuju na ovom popisu. Pa, krenimo. Broj 14. Pontiac Firebird Formula 400. Često zasjenjena svojim poznatijim bratom, Transamom s masivnim Firebirdom na haubi, 400 godina stara Firebird Formula najbolje je čuvana tajna iskusnih kolekcionara. Dok je Trans-Am vapio za pažnjom, Formula je bila izbor znalaca koji su tražili čiste performanse bez pretjeranog vizualnog spektakla. Njegova najprepoznatljivija značajka su dva funkcionalna usisnika zraka na poklopcu motora koji izravno napajaju ogromni 6-točkasti 6-litreni motor. Ovo vozilo predstavlja vrhunac Pontiacovih performansi prije dramatičnog pada kompresijskih omjera. 4-stinti motor poznat je po svom ogromnom okretnom momentu koji može pomicati karoseriju s nevjerojatnom lakoćom. Na današnjem tržištu ovi automobili bilježe eksponencijalni rast vrijednosti jer su kupci napokon shvatili da su znatno rjeđi od konvencionalnih Trans-Amova. 400. Formula s originalnom bojom i usklađenim motorom predstavlja investicijski dio koji nudi analogno iskustvo vožnje kakvo nijedan moderni sportski automobil ne može replicirati. Prodavati ga sada značilo bi se odreći jednog od najboljih kamiona koje je Detroit ikad proizveo. Broj 13. Datsun 240Z. Dok su se Sjedinjene države borile s sve većim i težim motorima, iz Japana je došla revolucija koja je zauvijek promijenila percepciju sportskih automobila. Datsun iz 1973. je japanska savršenost s rednim šesterocilindričnim srcem. Bio je to automobil koji je dokazao da možete imati pouzdanost, europski stil i precizno upravljanje bez trošenja bogatstva na Jaguar ili Porsche. Ono što 240Z čini blagom koje treba zaštititi jest njegova čistoća. L serija je legendarna po svojoj izdržljivosti i sposobnosti da se ubrza uz melodiju koja vam izaziva jezu. Ti su automobili u svoje vrijeme puno patili od hrđe, što znači da je danas pronaći čvrstu jedinicu kao tražiti iglu u plastu sjena. Cijene su s pristupačnih na šesteroznamenkaste vrijednosti na aukcijama luksuznih jedinica u stečaju. Ako ga posjedujete, u rukama imate simbol rođenja japanske dominacije u motosportu. To je automobil koji djeluje lagano, povezano i izuzetno nagrađujuće za vožnju po zavojitoj cesti. Dos Brođe, Plymouth Roadrunner. 70. bile su posljednja trijumfalna godina za Roadrunnera prije nego što se dizajn radikalno promijenio. Plymouth je stvorio ovaj automobil s vrlo jednostavnom misijom. Ponuditi vozilo koje može prijeći 1/4 milje za manje od 14 sekundi po cijeni koju si mladi radnik može priuštiti. Uklonili su sav nepotreban luksuz i usredotočili se na sirovu snagu. To je automobil koji ima trubu koja oponaša zvuk Roadrunnera iz crtića, detalj koji sažima zabavnu osobnost ovog stroja. Roadrunner je danas vrijedan ne samo zbog svoje snage, već i zbog onoga što predstavlja ere čistih, nepretencioznih mišića. S opcijama motora od 383 do legendarnog 446 paketa, potisak koji ti blokovi pružaju je nešto što vas prikuca za sjedalo na nasilan i zarazan način. Kolekcionari očajnički traže ove modele jer su oličenje Chryslerovog buntovnog duha. Nije to samo stari automobil. To je vremenska kapsula iz vremena kad je gorivo bilo jeftino, a brzina jedina važna mjera. Odustati od toga sada znači odustati od temeljnog dijela američke povijesti uličnih utrka. Broj 11. Chevrolet Monte Carlo prva generacija. Predstavljen 1970. godine, Monte Carlo bio je Chevroletov odgovor na tržište osobnog luksuza. Dizajniran je za čovjeka koji je želio snagu Chevelea, ali sa sofisticiranošću Cadillaca.
Njegov poklopac motora jedan je od najdužih u povijesti brenda, posebno dizajniran za smještaj velikih motora, dok vozač uživa u mirnoj i profinjenoj unutrašnjosti. Razlog zašto ne biste trebali prodavati Monte Carlo od 1970. do 1972. je njegova svestranost i čvrsta izrada. To je automobil koji danas može biti izuzetno udoban luksuzni kruzer, a sutra čudovište na stazi ako odlučite modificirati njegov mali ili veliki blok motor. Kvaliteta unutarnjih materijala bila je superiornija od mnogih suvremenika, a vrijednost je počela rasti jer su Chevelle modeli postali nedostižni za prosječnog kupca. To je savršena ravnoteža između elegancije i agresivnosti. Posjedovati ga znači imati standard onoga što je osobni uspjeh značio 70-ih. To je ulaganje koje možete voziti svake nedjelje uz jamstvo da će cijena ići samo u jednom smjeru, a to je prema gore. Broj 10. Oldsmobile Cutlass Supreme od 1972. Početkom 1970-ih Oldsmobile Cutlass nije bio samo automobil, već kulturni fenomen. Godine 1972. ovaj se model etablirao kao jedno od najprodavanijih vozila u Sjedinjenim Državama, i to nije bila slučajnost. Cutlass Supreme nudio je savršen spoj agresivnosti visokoperformansnog automobila i sofisticiranosti luksuzne limuzine. Njegov dizajn linije boca za gazirana pića i snažni blatobrani davali su mu prisutnost na cesti kakvu rijetki mogu nadmašiti. Ono što model 1972. čini dijelom koji morate sačuvati pod svaku cijenu jest njegova mehanička ravnoteža. Bio je opremljen Oldsmobilovim V8 motorom zapremine 350 kubičnih inča, koji je, za razliku od motora drugih marki, bio izrađen od masivnog niklovanog bloka, što ga je činilo iznimno izdržljivim i glatkim. Unutrašnjost je bila prikaz udobnosti, s visoko kvalitetnim vinilnim naslonjačima i instrumentnom pločom koja je izgledala kao iz privatnog aviona tog vremena. Trenutno kolekcionari plaćaju velike svote za jedinice koje zadržavaju svoju izvornu konfiguraciju, osobito kabriolet modele ili one s performansnim paketom. To je automobil koji predstavlja stabilnost i uspjeh, a njegova vrijednost na tržištu klasika raste poput pjene zbog sve veće rijetkosti u optimalnim uvjetima. Broj 9. Ford Torino od 1972. Ford Torino iz 1972. označio je radikalnu promjenu u Fordovoj estetici. Sa svojom ogromnom prednjom rešetkom u obliku morskog psa i znatno širim i nižim karoserijskim dijelom od prethodnika, Torino je odmah postao vizualni simbol. Bio je to automobil koji je koncept karoserije na okvir podigao na novu razinu izolacije i udobnosti, pružajući vožnju koja je djelovala snažno i snažno. Ne biste trebali prodavati Torino ove godine jer je temelj jedne od najvećih legendi pop kulture, ali osim slave to je dragulj Fordovog inženjeringa. Model Grand Torino Sport sa svojim fastback krovom jedna je od najljepših silueta ikad stvorenih u Detroitu. Ispod haube moglo se pronaći sve, od pouzdanog 350 i 1 Cleveland motora do monstruoznog 429 Big Block motora. Ovi motori poznati su po sposobnosti generiranja konjskih snaga uz minimalne modifikacije. Pronaći Torino koji nije drastično modificiran danas je iznimno teško, pretvarajući originalne jedinice u rudnike zlata na kotačima. To je vozilo koje odiše autoritetom i koje sa svakom godinom postaje sve poželjnije među onima koji traže autentično iskustvo američkog Grand Tourera. Broj 8. Chevrolet Impala Custom Coupe iz 1973. Impala iz 1973. posljednji je div ere čudesnih pretjerivanja. To je bila jedna od posljednjih godina prije nego što su branici i ograničenja emisije pri brzini od 5 milja na sat zauvijek promijenili izgled američkih automobila. Custom Coupe posebno je vrijedan zbog jedinstvene linije krova, koju dijeli s Capriceom, dajući mu znatno formalniji i elegantniji izgled od ostatka ponude.
Ovaj automobil je dragulj koji mora biti zaštićen zbog svoje neusporedive kvalitete vožnje. S izdašnim međuosovinskim razmakom i ovjesom dizajniranim da upije sve nepravilnosti s asfalta, vožnja 73 Impale najbliže je plutanju na oblaku čelika. Veliki motor od 450 i 4 velikog bloka bio je dostupan i ove godine, nudeći okretni moment koji je mogao pokretati ovog dvotonskog kolosa s nevjerojatnom lakoćom. Za razliku od sportskih modela koji su često bili loše tretirani, mnoge od ovih Impala održavali su vlasnici koji su cijenili udobnost, što znači da se preživjeli i dalje mogu pronaći u izvanrednom stanju. Prodavati Impalu ovakvog kalibra znači izgubiti razinu profinjenosti i prisutnosti koju moderna plastika nikada ne može nadmašiti. To je konačni dokaz ere u kojoj su veličina i luksuz bili mjera čovjeka na cesti. S ovim primjercima obuhvatili smo prvu veliku polovicu našeg putovanja kroz izvrsnost 70-ih. Svaki od ovih strojeva pokazao je da vrijeme nije neprijatelj, već sudac koji samo povećava poštovanje prema dobro obavljenom poslu. Ali još nismo tamo. Ono što slijedi su vozila koja su definirala pojmove, koja su rušila rekorde i koja se danas smatraju pravim umjetničkim dijelima u pokretu. Automobili koji nisu samo financijska ulaganja, već i mehanička nasljeđa koja definiraju strast kolekcionara. Pripremite se za ulazak u područje apsolutnih legendi, gdje svaki detalj vrijedi i gdje se vrijednost više ne mjeri u tisućama, već u ekskluzivnosti posjedovanja nečega o čemu ostatak svijeta može samo sanjati. Broj 7. Lincoln Continental Mark IV od 1972. Kad bi postojao spomenik pretjeranosti i suverenoj eleganciji na 4 kotača, to bi zasigurno bio Lincoln Continental Mark IV iz 1972. To vozilo nije bilo voženo, već je bilo upravljano. S duljinom koja je prkosila bilo kojem uobičajenom parkirnom prostoru, Mark IV predstavljao je vrhunac osobnog prestiža u američkoj automobilskoj industriji. Njegov dizajn bio je prepoznatljiv zahvaljujući ogromnoj rešetki hladnjaka u stilu Rolls-Roycea i prepoznatljivim opernim prozorima na stražnjem stupu, detalju koji je postao zaštitni znak više klase tijekom cijelog desetljeća. Ne biste trebali prodavati Lincoln iz 1972. samo zato što je posljednji takve vrste koji nudi V8 motor od 460 kubičnih inča u njegovom najčišćem obliku prije nego što su ga savezna ograničenja ugušila. Ovaj motor je sila prirode, sposoban pomicati težinu veću od 2 tone s takvom glatkoćom da zaboravite da pomičete željeznu tvrđavu. Unutrašnjost je utočište tišine, s tepisima toliko dubokim da biste u njima mogli izgubiti ključeve i sjedalima prekrivenim najfinijim tkaninama ili kožom kvalitete koja se danas može pronaći samo u ekskluzivnom dizajnerskom namještaju. Posjedovati ovaj automobil znači posjedovati vremensku kapsulu koja vas izolira od kaosa vanjskog svijeta. Na današnjem tržištu primjerci s malom kilometražom i originalnom bojom dosežu astronomske kolekcionarske vrijednosti, jer su entuzijasti ponovno otkrili da u modernoj proizvodnji ne postoji ništa što može replicirati osjećaj lebdenja na asfaltu. Broj 6. Dodge Charger iz 1971. Godina 1971. bila je godina kada je Dodge Charger transformiran iz ratnika ravnih linija u aerodinamičnu skulpturu s oblinama koje su izgledale kao iz borbenog zrakoplova. Dizajn karoserije u stilu trupa bio je rizičan potez Chryslera koji je na kraju stvorio jedan od najupečatljivijih automobila svih vremena. Sa svojim prednjim branikom koji je obavijao oko njega i podignutom linijom pojasa, Charger iz 71. izgledao je brz, čak i kad je bio parkiran na semaforu. Ovo je automobil koji nikada ne bi smio napustiti vašu garažu jer predstavlja vrhunac ere visokoučinkovitih automobila prije velike krize. Ako imate sreće i imate jedan s 440 Magnum motorom ili, još bolje, mitskim Hemi motorom od 426 kubičnih inča, imate mehaničko nasljeđe koje je u biti blanko ček. Arhitektura ovih motora toliko je robusna da se i danas koriste kao osnova za moderne natjecateljske motore na četvrt milje.
Ovogodišnji Charger nije samo ulaganje, već i visceralno iskustvo. Način na koji stražnji ovjes popušta pod okretnim momentom i grleni zvuk koji dolazi iz njegovih dvostrukih ispušnih cijevi nešto je što nove generacije mogu doživjeti samo u simulatorima. To je automobil s dušom, karakterom i prisutnošću koja zastrašuje svako moderno vozilo kojemu se približi. Broj 5. Chevrolet Monte Carlo iz 970. Kada je Chevrolet 1970. predstavio Monte Carlo, cilj mu je bio jasan – ponuditi luksuz Cadillaca sa sportskim duhom Chevela. Rezultat je bio veliki uspjeh. Monte Carlo iz 1970. istaknuo se najdužim poklopcem motora u povijesti brenda, što mu je davalo veličanstvene proporcije i savršenu vizualnu ravnotežu. Bio je to automobil čovjeka koji je naporno radio i želio da svijet sazna za njega, ali bez pretencioznosti na vulgaran način. Trebali biste zadržati ovo vozilo zbog iznimne kvalitete izrade. Šasija Monte Carla ojačana je kako bi se osigurala krutost, koja je eliminirala buku i vibracije uobičajene za druge automobile tog vremena. Ispod te beskrajne haube 402 ili legendarni 450 i 4 Big Block motor pretvorili su ovaj luksuzni kruzer u predatora na autocesti. Instrument ploča s pravim drvenim ukrasima od brijesta i kromiranim detaljima na svakom prekidaču pokazuje pažnju prema detaljima koja je danas izgubljena u korist jeftine plastike. Monte Carlo iz 1970. siguran je izbor u svakoj kolekciji. Njihova cijena stalno raste posljednjih 10 godina, osobito za verzije s paketom visokih performansi, jer predstavljaju idealnu kombinaciju sirove snage trkaćeg automobila i smirenosti gala automobila. Broj 4. Plymouth Roadrunner iz 1970. Plymouth Roadrunner iz 1970. Možda je najčišći primjer onoga što je značio automobil visokih performansi u svom najiskrenijem obliku. Dok su se drugi proizvođači fokusirali na dodavanje nepotrebne težine i dodataka, Plymouth je ostao vjeran ideji da brz automobil treba biti jednostavan i učinkovit. Model iz 1970-ih posebno je cijenjen zbog redizajniranog prednjeg dijela s udubljenom rešetkom hladnjaka i uvođenja air grabber sustava za usisavanje zraka, usisa zraka na haubi koji se otvarao prema vakuumu za pogon velikih rasplinjača. Nikada ne prodajte Roadrunnera ove godine jer je to jedan od najkarizmatičnijih strojeva ikad napravljenih. Od zvuka sirene koja oponaša poznatog crtanog lika do ručice mjenjača na hrst pištolju, svaki centimetar ovog automobila dizajniran je da vam izmami osmijeh na lice. Mehanički, to je tank. Chryslerovi motori B serije i RB serije poznati su po tome što su gotovo neuništivi, a njihova jednostavnost održavanja čini ih idealnima za kolekcionare koji vole zaprljati ruke. Tržište za ove automobile nedavno je eksplodiralo. Originalni Roadrunner, sa svojom živopisnom snažnom bojom i autentičnim naljepnicama, muzejski je eksponat koji će sigurno biti u središtu pažnje na svakoj izložbi. To je ultimativni podsjetnik na vrijeme kada se automobilska industrija nije bojala zabavljati i kršiti pravila. Broj 3. 1970-godišnji Ford Mustang Mach-1. Ford Mustang Mach-1 iz 1970. je prava definicija profinjene agresivnosti. Nakon ogromnog uspjeha 60-ih, Ford je morao konsolidirati Mustang kao pravog konkurenta na tržištu visokoučinkovitih automobila, a model iz 70-ih to je postigao s apsolutnom majstorijom. Sa svojim nagnutim stražnjim dizajnom, poznatim kao fastback i prepoznatljivim bočnim usisnicima zraka, Mach-1 je stvarao dojam čiste brzine. To je bila godina kada je Ford napustio četverostruka prednja svjetla u korist čišćeg dizajna s dva prednja svjetla, integrirajući usisnike zraka tamo gdje su nekada bila vanjska svjetla, stvarajući prednji izgled koji kao da vreba svoj plijen na asfaltu. Ovo je vozilo koje nikada ne biste smjeli propustiti zbog povijesne važnosti njegove inženjerske konstrukcije.
Cleveland Motor 350 i 1 V8 za mnoge stručnjake jedan je od najboljih motora koji su izašli iz tvornica u Detroitu. Njegov dizajn slobodno tekuće glave cilindra omogućavao mu je disanje na način o kojem su drugi motori slične veličine mogli samo sanjati. Unutrašnjost Mach-1 s vinilnim sjedalima i drvenom središnjom konzolom nudi atmosferu kabine aviona tog vremena. Nije to samo predmet želje, to je iznimno solidna financijska investicija. Originalni Mustang Mach-1, osobito oni koji zadržavaju tvorničke komponente, zabilježili su rast vrijednosti koji daleko premašuje većinu tradicionalnih investicijskih fondova. To je automobil koji vam pruža zadovoljstvo svaki put kad stisnete gas i sigurnost, svaki put kad provjerite njegovu vrijednost na aukcijskom tržištu. Broj 2. Pontiac Firebird Trans Am od 1073. Ako postoji automobil koji utjelovljuje pobunu i nesalomivu moć 70-ih, to je Pontiac Firebird Trans Am iz 1973. godine. Dok su druge marke počele smanjivati snagu zbog novih propisa o emisijama, Pontiac je ponudio Super Duty motor 455. Ovaj motor je u biti bio prikriveni trkači pogon za cestu s kovanim aluminijskim klipovima i ojačanim blokom koji je mogao izdržati nevjerojatne udarce. Vizualno, Trans Am iz 73 je pravo umjetničko djelo s masivnom naljepnicom Firebirda na haubi i proširenim blatobranima koji mu daju širok prijeteći stav. Morate zadržati ovaj automobil jer je posljednji veliki ratnik ere velikih motora. Super Duty 73 izuzetno je rijedak kolekcionarski primjerak, s tek nekoliko proizvedenih primjeraka, što ga čini svetim gralom za entuzijaste Pontiaca. Iskustvo vožnje je sirovo i mehaničko. Svaku eksploziju unutar cilindara možete osjetiti kroz volan i sjedalo. Nema elektroničkih asistencija koje stoje između vas i uređaja. U svijetu ulaganja, Trans Am ove godine je muzejski eksponat koji obično samo poskupljuje. To je simbol kulturnog otpora, automobil koji se nije dao ukrotiti i koji je i danas, 50 godina kasnije, apsolutni kralj svakog puta kojim odluči krenuti. Broj 1. Chevrolet Chevelle Supersport iz 70-ih. Izašli smo kao pobjednici i to ne može biti ništa drugo nego Chevrolet Chevelle Supersport iz 1970. Ovo nije samo automobil, to je ultimativni izraz američke moći. 70. godina bila je godina kada je General Motors ukinuo zabranu ugradnje motora većih od 400 kubičnih inča u srednje velike automobile, a Chevrolet je odgovorio lansiranjem LS 6-cilindričnog motora od 454 kubična inča. S 450 prijavljenih konjskih snaga, iako mnogi tvrde da je stvarna brojka bila znatno veća, 70-godišnji Chevelle odmah je postao alfa predator ulica. Njegov dizajn mišićavih linija, sportske pruge na haubi i agresivan stav zauvijek su definirali što cijeli svijet razumije pod snažnim automobilom. Prodaja 1970 godina starog Chevelle Supersporta s originalnim 454 motorom bila bi najveća pogreška u vašem životu kao kolekcionara. Ovo vozilo je kulminacija ere koja se nikada neće vratiti. To je zlatni standard po kojem se mjere svi ostali automobili u toj kategoriji. Potražnja za ovim primjercima je nezasitna diljem svijeta, a cijene su dosegle razine koje ih svrstavaju u kategoriju luksuznih proizvoda. No, osim novca, Chevelle iz 70-ih nudi neusporedivu emocionalnu povezanost. To je zvuk groma pod nogama, miris benzina i goruće gume, osjećaj potpune kontrole nad silom prirode. Bez sumnje, to je najbolji automobil iz 70-ih koji možete imati u svojoj garaži. Gledajući unatrag i promatrajući ovih 10 kolosa kojima smo putovali, jasno je da odluka da se vozilo iz tog razdoblja zadrži daleko nadilazi financijsku logiku. Da, istina je da se bavimo nekim od opipljivih resursa koji su u posljednjim desetljećima najviše porasli.
Kako papirnati novac gubi na vrijednosti, a digitalna tržišta se mijenjaju, ove čelične i kromirane strukture ostaju čvrste, stječući prestiž iz godine u godinu. One su zapravo jedan od najpametnijih načina zaštite baštine, jer njezina rijetkost samo raste, a globalna potražnja sve je veća.